dan. Aleksa Živanović, direktno iz Beograda, Srbije. Želim da se zahvalim ljudima koji su omogućili da ovde penjemo za ovaj vikend i za svaki ostali. Ovo je stvarno neverovatno mesto i dole gde može da se kampuje i svi sektori za penjanje. Sutra ćemo da vidimo Rebro, svi kažu da je najlepše. Tako da, veliki pozdrav iz Srbije, želim sve najbolje. Mislim da je penjalište u Blagoju jedno od najljepših penjališta u Bosni i Hercegovini. Ne, Blaga je odličan. Za 2-3 godine koliko radite na njemu, uspjeli ste ga dovesti do jednog tako iskoristivog i finog penjališta, gdje lokalci mogu doći da uživaju u onom što Blaga jeste, a kamo turisti i stranci da rade neke zahtjevne uspone i rade stvari koje mi još ne možemo. Zato ste broj 1. Broj 2, broj 3, broj 1.